Senior citizens an milan haurakhat aro keseng. Rong arak rong hang rong bongalong aron damjir abisar kapren pre. Jengkha ahawaralong ingnam ingnar katumpra. Kardom Adap Abirta long pen nilisami villain rong parpi nonar juik tha birta angton pen khay dhorom plakklipin pen pini mithang ajakong kachirai kom thek jepan pini senior citizen san milan hauraghat aro keseng pini hauraghat higher secondary school science bhawan along senior citizen san milan flembang amai ingnipon bangso amai along thanbang barim sarbor sing timung pen kachapahem phupon amai along lo thanbang barim Bhavesh Chandra Rajbongsi pensi maiki pha alamthe pachinipon Aluhi Aman Peng Pen, Senior Citizen San Milan State Klembang, Atul Sharma, Dipu Pen Di Mahasaw Azon, Sigdang Chunbang, Pari Rongpi, Dipu Aro, Dunmai Pu, Robin Goswami, Chunbang, Sushil Gogoy Lapen Pinang An Senior Citizen San Milan along Kachirap Dun Abang Pubang Pietung Chitaw Dun. May along Ason Alam Chithan Chimum Diat Api, Lalit Chandra Hajarika Pan, Mai Pu Lapen, Bhavesh Chandra Rajbongsi Pan Chunbang Arpu Peglo. নাগৰিকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বা বিভিন্ন দিশত উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনালোকৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে সেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব Lasong bongkadu kabe bangkri troksi abang pubang phi aphan klembang arpu kepek pon abirta Karbi Anglong life asa hemalong birta nang pale Ser hong thom ang bong pen rong arak rong hang rong bong along aron dam jir abisar adona phai ateng pen non puta kaprin prele asonsi theglong labangso abuhala ke rong arak rong hang rong bong rong chaicho r2 alin dokpo ke do dimlo bonta isi r2 along aricho ke do dimlo pu nangli hogjima ke do bangle avesita sarkar ahin pen ke r2 pli lindokpo ke do abuha humpli along selam free an parta botor sarpo Aku rumate katharbura aboha ihum kikim patanglo. Bang sorong chaicho r2 alin dokpo kavepen rikang rinui bab bi kihup donri arlo angkrak avese. Damtang alin dokpo karbi rong supi kolonga pen kikhidun karlitang khonsing tiron damjui pen pini arni anta bangso r2 asenot mijiatum lin dokpo kachari thektherek abangke isi ningdukme me alam. Labangso r2 along kidu inut Sera Korte Pen, Karbi Anglong life aphan nang kapachini dun atengke, pai achiklo ang bong nang lepo. Dak rong chuar tu bangke alin nokpu ka beda dalam la pu helo na Frank la konen dok dulo amasi aji bondam juilo la pe ribom ta long le de lo non ma long po amasi alin nokpu ta du tu po Sila non pai lo ne ini anom si bang populo Alang li labangso nang kachachak don ateng pen ko anaki chun klangji atheke lapuson alam chak damtang pinangan apora hut phirangke atum birta ka homri dam hut kelong pondulo bonta lendok po alam jongsi chathan dam puluti senot miji atum mithang r2 alendok po kachilong thek the abangke ningduk me alam lo atheke ser hong thom aman le ingchap dam pusita chinthong amri rong bong pen rong arak rong hang rong bong along henlo akong lo ladak jongsi r2 pli along kitunang ji alin dokpo phaya teng pen ave pulote arondam jir abisar kaliasonsi nang manpo non apurun alin dokpo kodak ahawar along pensi nang dunji mapu Karbi Anglong life apherang ke rong bong terang karju alam boy atengke so cheng MSc constituency arlo rong mandu pensi nang dun popo alam ilitum arju iksenang Kodak arong pensi bang gila pen. rong mandu pen Amen tadi mah. amen abang acini dat hu Benang itu nang di pulau nang lidah po. Pai ciklong mau nang lipo. Koson nang ingin tedam masih nang lipu dam lo. la bangke bani hang si tu bang lo ma ha buyat si long lo masih bang po si bang na si chak lo Pinpur me atheke socheng plang rapen aron ajir bisar nimrokom thirklong pen ningkan pharo athar bejang phong arun bisar ka ora arpu pini jiroi araratum ningka chethe
rong arak rong hang rong bong along kidu abuha jongsi thengpi thengprang babi rikang rinui kapajir hu pulate karbia khai abisar ko an paprangji polam pin puwa tumaphan arjume news report rongbong terang Karbi Anglong live hamren non malam sophan Abirta ington panik sena लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है? इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है। वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी। पहली, 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी। दूसरी, 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की, यानी फ्री मेंटेनेंस। तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर। बोलेरो पिकअप, तकदीर बदल दे। Dihi namo phi puthot Abirta arju panthu sena West Karbi Anglong arlo jengkha ahawar along ingnam aingnar katum prapen hum thoma hem anparta penang akhiadat kanohok jakhong ni phai ingkora ke thom durmianing be jirlo apor lakha isi jengkha ahawar biharia rong along John Pli aingnar rong arlo kilo dampen hum thom ahem kapanohok pan Abirta longpon Abirta ke longpon atengke biri arlo along asona khiti meti ka shipon along penang kapanohok pon dolo Bonta kupai kimia jokpen munit acham kidam abangke avilang puwai phitsita hemarlo inut kisang abang phiaphan kidua hemalong katengkheng bomahut nu jok ke bapen arenga hu sonangno lapuhum thom ahem katumpra ponalong kachubirti pon mon thom kep asok anparta sang pulipukok kasuharlung hehui abangke kanuhok tolo labang so por hut anke ingnam rai komsai khiatum dim klong along an kiri dun avilang pusi klardak Abirta Karbi Anglong live ang hapalong Abirta nang pale Adap Abirta abangke lepan sikang tonik lo deme thakme kardom